Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba YouTube channel yacu Bwiza TV. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Imodoka zitwara abagenzi Kigali zigiye kongera gushyirwamo murandasi. Umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu Wihanganye Jean de Dieu kuri uyu wa kane yatangaje ko 50% by'imodoka zitwara abagenzi muri Kigali zamaze gushyirwamo internet ya 4G, aho ngo no ku giciro cy'amafaranga umugenzi agomba kwishyura mu rugendo hariho n'amafaranga yo kwishyura iyo internet. Uwihanganye Jean de Dieu, umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, yanditse kuri Twitter ye ko we yaricaye mu modoka rusange ituruka Kimironko yerekeza mu mujyi rwagati yakoresheje iyo internet ya 4G, aho yagize ati ya 4G yagarutse mu modoka zitwara abagenzi Kigali ku buryo 50% by'imodoka hashyizwemo utwuma dutanga internet. Gushyiramo utu twuma bizakomeza, tuba twizeye kuba twashyizwe mu modoka zose bitarenze ukwezi kwa munani. Imodoka zose zirimo internet ya 4G rero bikaba bigiye biriho utwapa twanditseho ayo magambo ya 4G. Icyo usabwa kugira ngo ukurikirane amakuru nk'aya ngaya ndetse n'andi atandukanye ni gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Bwiza TV, ubundi amakuru atandukanye akakugereraho ku gihe.